compañeros, eu paso o meu día xogando con o meu hobbyboard. Chao. Ola, chamome Xian. Estou ben. Teño un horario para facer as cousas que fago no cole. Chao. Ola, son David. Ola, son Cristian. Dedicámonos a estudar, ler e facer os deberes. No noso tempo libre xogamos ao xogos de mesa e a tele. Coidádevos, todo vai sair ben. Ola, profe, atópome ben. A miña mai non me deixa salir por o virus, porque ten medo de que me contagie. Eu estou ben, tranquila, estudo moito, leo, fago resúmenes dos temas siguientes. Paso moi ben, teño 30 minutos para descansar e para merendar. Bueno, vivo un pouco tranquila, sabendo que o virus algún día poderá irse. Hasta logo, profe, que pases unos bons días. Hola, son Alonso. Pois estes días teño planeado xogar polas mañás, facer as fichas, acabar o tema coas lenaturas e redes sociais, facer algunhas que estás levando. Pola tarde dedicome a xogar o golf, o fútbol, estou aprendendo a andar da bicicleta xa grande, bueno... E faz algo de cociña ou algo? E fago algo de cociña, Que vas a facer hoxe, por exemplo, a noite? Pois a noite vou xogar a xogos de mesa. A noite vou facer unha tarta de queixo de maçã. A ver, mete algún gol, a ver se metes algún gol aí na portería. Venga, colle o balón. E dedícalo aos teus amigos. Ui! Moi ben! Hola, profe, hola, amigos. Estou tan aburrida de estar tantos días na casa. Teño moitas ganas de vervos. E me entreteño xogando ca liña, xogando cas bonecas e xogando cos vestidos. Adiós, moitos bicos. Chao. Hola, compañeros, como estáis? Me sento moi mellor. Podes facer as cousas como queráis. Xogos, recollo, fago ballet, bailo. E despois recollo. E pinto e todo. E léame cuentas e todo. E juego a xogos, adiós. E adiós, te quiero. Hai que estamos de cuarentena por o tema do coronavirus. Extraño moito o cole e os profesores. Pero bueno, polas mañás estudo un pouco. E por a tarde, o meu tempo libre. E xogo cos meus xoguetes. E tamén co meu rastrillo. E bueno, tamén pintei algo. Fixe un arcoíris que a miña irmá Alba. E fixémolo genial. Queredes que vos lo enseñe? Espero que sí. Pois aquí o temos. Puxémolo aquí para que a xente que pase por aquí se quede na súa casa. Non pasa nada por o tema do coronavirus. Non vos preocupedes. Adiós. Hola, compañeiros, profes. Que tal andades? Espero que moi ben, pero na casiña. Eu por o momento atópome moi ben. Botovos de menos a todos e a todas e a miña rutina de sempre. Pero xa sabedes que hai que adaptarse a todas as circunstancias. Así que agora teño outra rutina. Levántome sobre as 9, desayuno e dende as 10 ata as 2:30 estudo e traballo nos deberes que nos mandou o profe. Despois de xantar, como estamos todos reunidos na mesa, xogamos as cartas, ao parchís, as damas, ao dominó e non nos dá tempo de aburrirnos en nada. Despois, pola tarde, é o de sempre, pero na casa. Camiñamos, debuxo e fago moitas cousas, vexo os animais, etc. Seguindo o guión, vou vos dar uns consellos para facer cousas que non aburrirnos na casa.
Xa que o profe nos deu unha receita para facer xel para desinfectar as mãos, eu vou vos dar unha receita de repostería que todos din que me sae moi ben. É o flan de leite condensada. Así que aí vai apuntado os seguintes ingredientes: 6 ovos, un bote de leite condensada, 2 vasos de auga e caramelo. Botamos os 6 ovos, o bote de leite condensada e os 2 vasos de auga. Eso batímolo moi ben hasta que non quede nada cru. Despois, no bol que vamos a botar o flan para metelo no forno, enchémolo de caramelo e botamos aí a mezcla que fixemos anteriormente. Isto metémolo no forno a 180 grados a baño María por 1 hora. Bueno, pois xa está. Espero vervos moi pronto. E xa sabedes, sempre hai que sacar o bo das cousas aunque sexan malas, aproveitar das familias e do noso rural, que por el, porque vivimos nel, case non notamos que non podemos sair da casa. Así que, se non nos queremos contagiar do virus, eu quedo na casa! Eu son Adrián, eu atopo moi ben. Na casa xogo e estudio. Teño moitas ganas de ir ao colexio. E agora estou lendo este libro, que é da División de Martina, Aventuras en Londres. Xa me queda moi pouco para rematalo, entonces agora me falta ler outros libros. Chao! Hola amigos, que tal estades? Hoxe estamos dibuixando, estamos pasando moi ben. Hola compañeiros, que tal estades? Eu estou ben, estou na casa da miña avoa, polo tanto non me aburro. Polas mañás fago as tarefas que nos mandou o noso profe e polas tardes axudo a miña avoa coas tarefas na casa. Despois cuido da miña irmá. A miña irmá encántanos xogar cos cans no xardín. Despois, cando ven a noite, pois leolle un conto. E así é como pasamos o rato, xogando, lendo contos e vendo a tele. Bueno, bicos, espero vervos pronto. Chao! Hola a todos e a todas, que tal estades? Espero que ben. Eu e a miña familia tamén. Pero nestes días, como non se pode salir de casa, estamos un pouco aburridos. Pero hai que intentar divertirse o máximo posible. Nós intentamos xogar a un montón de cousas, a un montón de xogos de mesa e demais. Pois mañás estudo e polas tardes intento xogar un montón. Espero que vos tamén. Adiós. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo estos días estoy trabajando bastante en y estoy leyendo bastante y bueno, además de hacer el trabajo, pues el tema de los links, pues que nos ponía para registrarnos. Entonces estamos leyendo otros libros y también estamos escribiendo la historia. Y yo en mi tiempo libre pues escucho música, leo algún libro y bueno, y suelo jugar con nuestras mascotas. Yo estudio, trabajo a la mañana y a la tarde, de 10 a 1. Y después en mi tiempo libre lo que hago pues es dibujar, anime, y relajarme también y escuchar música. Y también os queremos decir que pues que estéis tranquilos, que no os preocupéis y que todo va a pasar y nos vamos a despedir, ¿no? Bueno, os queremos mandar un beso a todos y ojalá que esto todo pase. Un beso a todos y chao. Chao. Hola, estoy bien haciendo deberes, jugando al Fortnite y todo eso. Bueno, y jugando con mi hermano a fútbol y me lo paso muy bien. Adiós. Hola. Estoy bien. ¿Y qué haces estos días para entretenerte? Pintar. Tener el móvil. Jugar al fútbol. Fortnite. Adiós.
A chicle americano. Chicle americano. Mira, chicle americano. A ver, o dun militrón. O dun militrón, que sabes facer do militrón? No, perdí. Te toca. No me Ala, vamos facer... Ah, uma oca? De oca a foca, de foca a foca, e tira porque me toca. Como estades? Eu estou moi ben. Teño 3 ideas para propoñer. Primeira idea, hacer deporte. Segunda, axudar nas tarefas de casa. Terceira, tocar o piano, como toco eu. Bueno, adiós, moitos besos. Hola chicos, que tal estades? Eu estou super ben. Vou propoñer unhas ideas para facer nestos días. Primeira idea, xogar cos vosos mascotas, como eu xogo ca miña cadela. Segunda idea, facer un postre, como o fixen para o Día do Pai. Terceira e última idea, tocar un instrumento, como eu toco o acordeón e o piano. Bueno, muchos besos a todos. ¡Mua! Chao. Mario, más o menos na casa xogando os videojuegos, o móvil, os xoguetes. Me diverto un pouco limpando os muebles como o mimado. Nada máis, non sei máis. Santi, encontrame ben para aproveitar estes días que non podemos salir de casa, aproveito o tempo para estudiar, xogar un pouco con meu irmão Mario, ca miña mãe, con meu pai, algunhas veces limpo os muebles, como irmão, fago a cama, e tamén posto pijama. A veces vou baixar o patio que hai no garaxe para xogar, e tamén ler un pouco. Ahora. E despois de xogar abaixo, como can, veño arriba e xogo un pouco ca play. Está grabando. Despois de xogar un pouco a play, subo e fago deberes.
No, espera, ahora. Da igual. Mira, Sohande, y vai detrás de él. No, ahora te lo que volver a decir. Métase, tío. Vamos falando. Hola compañeros, hola amigos, hola profes, podemos usar actividades, las muñecas, las cartas, mira un libro. Adiós, un beso. Hola chicos y profes. Bueno, a verdade é que isto é un pouco extraño estar sin cole. Bueno, eu para non aburrirvos recomendaríavos ler libros e tamén cociñar. Chao. Hola a todos, estou no sol, están jugando fútbol. Están pasando gimnasio. Están grabando monos porque es muy importante. ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo un puzzle. Que me gusta mucho hacer puzzle. Ahora voy a merendar un poco después. Ahora voy a pintar un poco después. Merendar y también vendo el dibujo. No vai ser coronavirus, miramos todos. Hola, estou no pasando moi ben e xogo a xogos de mesa, estudio e tamén xogo un pouco cos gatos e ca tablet da miña mai. Chao. Hola a todos, eu aquí atópome ben. Algúnas ideas para facer neste tempo son ler, xogar ao Lego, facer os deberes, ver un pouco a tele, xogar ao escondite, xogar cas mascotas, facer guerras de todos contra todos e axudar a facer a comida. Adeus! Fago este vídeo para comunicarvos que eu encontro moi ben e vergonzamente. A miña rutina primeiro fago os deberes e logo fago exercicio e logo vexo a tele. Espero vervos pronto. ¡Adiós! Espero que no nos contagiemos por el coronavirus. ¡Ole, hop! ¿Cómo bailas? A ver, Lara, dile qué estás haciendo a la profe. Bailando. Bailando y jugando. ¡Ay, cómo bailas! A ver, ¿y qué más? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué estás haciendo estos días? Jugando. ¿Todo el día jugando? No. ¿Qué más haces aparte de jugar? Comer. Comer, sí, comemos mucho. Pero yo te vi ayer y hoy todos los días haciendo fichas. ¿Estás haciendo fichas del cole? Sí. ¿Y te están saliendo bien? Sí. ¿A veces te vas un poquito por fuera? No. ¿Cómo? Bueno, un poquitito solo. Pero estamos practicando y cada vez lo hacemos mejor. Y hacemos un 1, un 2, un 3 y un 4 perfectos. Y con el 4 además pinto la cara de tu retrato. ¿No? Sí. Sí. Bueno, ven aquí. Mira, pon ahí. Y además mira qué más hacemos. Dale ahí esa patada al balón. Muy bien, hala. Y ahora dile adiós al cole. Dile, nos vemos. Dile, nos vemos pronto. Quedaros todos en casa y así saldremos pronto. Sí. Sí. Un beso a todos, chicos. Chao, chao. Papá, vete ya.
que tal estades? Eu estou moi ben. É moi divertido xogar a escondite en casa, podendo xogar. Eu xogo con meu irmán. Espero vervos prontos. Adiós. Un saúdo a todos. Chao. Ola, meus amigos, que tal estades? Eu estou ben. Pareceme moi raro que teñamos que estar encerrados na casa. Pois unha idea para non aburrirse é facer manualidades, como este precioso bolso que fixen con miña nai. Extrañamos moito. E mándovos 1.000.000 de abrazos e miles de beixos. Ola, meus amigos, que tal estades? Eu ben, se queredes, para non aburrirvos na casa, podedes facer deporte, como estes exercicios. Chao, meus amigos, espero que nos vexamos pronto. Mándovos unha aperta ben grande. Hola, profe. Como estades? Eu ben. Estou xogando e estudiando e vendo a tele. Tamén xogo e cabrice o trator. Adiós. Hola, compañeros de cola. Atópome ben en casa. Xogamos a veces Switch. Fagamos deberes. Vou a veces a xogar ao fútbol no garaxe. Tamén vemos películas e xogamos cas Switch. E aburrome un pouquinho tamén. Recordade, todo vai a seguir ben. Hola, compañeiro, me atopo moi ben en casa. Vemos películas, xogamos cas Switch. E hoxe fomos ao garaxe, vemos a tele e non podemos ir afora. E non podemos ir afora. E que fixemos no garaxe? E no garaxe xogamos ao fútbol. E por que non podemos ir afora? Porque esta semana non voy a ver cole. Por que? Porque cando paso o coronavirus. Está ganas de ver os teus amigos? Teño ganas de ver os meus amigos no cole. Yo ya no quiero nada. 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 Estoy haciendo una taza de queso para el Día del Padre. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Tenemos que brillar, dragón, entre todos los misterios, tenga emoción, en un mundo alegre, un país encantado, entre todos muy contentos, podremos atrapar. Hola, estoy haciendo un dibujo de mi canción favorita, que se llama Tusa. Pero si le ponen la canción. Hola, estamos limpiando las escaleras. Los pasamanos. Aquí vamos súper relucientes. Por la mañana yo me levanto.
que por la chimenea